Nongeye kubasuhuza mbifuriza ikaze mwebwe abakurikiye Izuba News TV. Uru ni urubuga rukugezaho amakuru yo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Njye ugiye kuyakugezaho nitwa Claude Hategekimana, wiyemeje kubabwira ibyo mukwiriye kuba mwumva. Uyu munsi nkuzaniye andi makuru avuga ku mirwano ikomeje kubica bigacika hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC muri teritwari ya Masisi, dore ko kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 Mutarama 2024 iyi mirwano yazindutse ifata indi ntera. Kuri ubu nkaba nkuzaniye andi makuru mashya y'uko iyi mirwano yifashe. Turaza no kunyarukira ku yandi makuru mashya avugwa ku irasana hagati ya RDF n'ingabo za FARDC ku mupaka uhuza ibihugu byombi mu gace ka Rubavu. Aha kandi tukaza no kugaruka ku kibazo cy'ingabo z'u Burundi bivugwa ko hari zanze kurwanya M23, ubu hakaba hashize iminsi 5 zishubijwe iwabo. Hano kaza kumenya umubare wazo nuko byazigendekeye. Mu nkuru nari maje kukugezaho mu kanya gashize, nari nakubwiye uburyo igisirikare cya leta ya Congo nabo bafatanyije barimo FDLR, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi bazindutse bagaba igitero ku mutwe wa M23 kuri axe ya Kaluba na Sake. Nyuma y'iki gitero rero umutwe wa M23 binyuze ku rubuga rwa Goma 24 watangaje ko abagabye icyo gitero barimo FARDC nabo bafatanyije intare za Sarambwe. Ubwo n'abarwanyi ba M23 barimo guhana bikomeye abo babagabyeho ibitero, ndetse ko FARDC nabo bafatanyije batangiye guhunga berekeza muri santere ya Sake n'agace ka Ishasha. Gusa kugeza maginga ya nta gisirikare cya Congo kiratangaza ku gusubizwa inyuma kuvugwa na M23. Andi makuru atugeraho ndetse yanemejwe n'ikinyamakuru Goma 24 avuga ko General Tigo, umwe mu bagenerali bakomeye mu mutwe wa Wazalendo uzwi nka Tigre, yishwe na M23. M23 ikavuga ko uyu mugenerali yakunze kurangwa no kwibasira abo mu bwoko bw'abatutsi, harimo kubica, kumambura utwabo, ndetse ngo niwe uheruka gutanga amabwiriza yo kwica uwitwa Kagiraneza Faustin mu gace ka Burungu hani muri teritwari ya Masisi. Ariko ngo kuri iyi nshuro intare za Sarambwe ntago zamurebeye izuba. Usibye imirwano iri kubera kuri axe ya Kaluba na Sake nk'uko nabikubwiye, indi mirwano nk'uko byemezwa n'ikinyamakuru Goma 24 ndetse na bamwe mu bantu ba hafi ba M23 avuga ko hari indi mirwano iri kubera mu gace ka Kichanga, ariko aho FARDC ikaba iri gukora za bombardement irasa ku birindiro bya M23 biherereye muri ako gace, ndetse izi bombardement za FARDC zikaba zageze no mu gace ka Mweso gaherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umujyi wa Kichanga. Utwo tukaba ari uduce tugenzurwa na M23 nyuma yo kutwisubiza twambuye FARDC n'ingabo z'u Burundi, Wazalendo na FDLR guhera mu mpera z'ukwezi kwa 11. Amakuru aturuka muri utu duce avuga ko FARDC irimo gukora za bombardement irasa ku birindiro bikomeye bya M23. Gusa M23 nayo ikavuga ko FARDC irimo kurasa buhumyi ngo kuko target zayo ziri kwibasira abaturage cyangwa se ibice bibarizwamo abaturage benshi. Turakomeza kubakurikiranira iby'iyi mirwano igihe cyose turi bubonera amakuru mashya, tugaza guhita tuyabagezaho hano ku Izuba News TV. Aha rero reka duhite tunakomereza ku kurasana kwavuzwe muri iki gitondo hagati y'igisirikare cya Congo FARDC na RDF ku mupaka uhuza ibihugu byombi mu gace ka Rubavu. Mu kanya gashize nkaba nari nkubwiye uko byagenze, ariko kuri iyi nshuro nkaba nkuzaniye andi makuru mashya. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko mu ijoro ryakeye ingabo zari ku burinzi zarashe mu cyica umusirikare wo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC, abandi babiri bafatwa mpiri. Muri iri tangazo igisirikare cy'u Rwanda kivuga ko ibi byabereye mu murenge wa Rubavu, akagari ka Rukoko, umudugudu wa Rutagata nk'uko nari nabikubwiye mu nkuru iheruka. RDF mu itangazo yasohoye yasobanuye ko mu masaha 7 y'urukerera abasirikare 3 bo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC bambutse umupaka binjira mu karere ka Rubavu baturutse muri iki gihugu cya Congo. Itangazo rikomeza rivuga ko babiri mu basirikare barimo witwa Sergeant Asmani Mupenda Termite w'imyaka 30 na Caporal Anyasaka Nkoyi Lucien w'imyaka 28 batawe muri yombi n'uburinzi bwa RDF bubifashijwemo n'irondo. Umusirikare wa gatatu nk'uko RDF yabisobanuye yarashwe mu cyico ubwo yarasaga ku burinzi. Babiri mu basirikare batawe muri yombi bafatanywe imbunda imwe yo mu bwoko bwa AK-27, magazini enye z'amasasu, ikote rimwe ridatoborwa n'amasasu, ndetse n'amasashe yarimo urumogi. Hari andi makuru avuga ko bari abasirikare ba FARDC bashobora kuba bari basinze hanyuma barenga imipaka, kuko ngo bari bahawe prime cyangwa se icyo bita mu kinyarwanda agahimbaza musyi. Igisirikare cy'u Rwanda RDF nyuma yo kubafata mpiri cyahise kiyambaza urwego rushinzwe kugenzura imipaka y'ibihugu byombi EGVM ngo kugira hakorwe iperereza rigomba kugaragaza icyabagenzaga. Turakomeza kubakurikiranira iby'iyi nkuru igihe cyose turi bubonera amakuru mashya tukaza guhita tuyabagezaho. Reka duhite tunyarukira ku basirikare b'u Burundi bagera kuri 200, hakaba hashize iminsi 5 baciye iwabo mu gihugu cy'i Burundi bashinjwa kwigumura kwabo kukaba gushingiye ku kwanga kurwana na M23.
aba basirikare b'u Burundi ngo banze kurwana na M23 ngo kuko bari banze kwifatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe ya Wazalendo mu kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23, cyane cyane ko aba basirikare b'u Burundi bashinjaga FARDC na Wazalendo kudapanga neza urugamba cyangwa se kurwanira mu cyo bita akavuyo. Umwe mu Barundi witwa Pacifique Ninahazwe ukunda gukurikiranira hafi amakuru y'u Burundi akaba nayobora umuryango Focode utabariza ababurirwa irengero, aherutse gutangaza ko abasirikare b'u Burundi boherejwe kurwanya M23 ngo bamwe banga kujya kurwanya M23 kuko batakomeza gupfira mu rugamba batazi impamvu zarwo. Kwanga kurwana kw'abo basirikare rero ngo kwatumye Brigadier General Ndayigiziye Eli uzwi nka Muzinga abanenga cyane, ndetse itavuga ko bigaragambije ku buyobozi kandi ngo bamwe yashatse kubategera ubwato ngo bacyurwe, bamwe barabyanga. Ninahazwe akomeza avuga ko ku mugoroba wo kuwa 9/2023 abasirikare 200 bari bambaye impuzankano y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagejejwe i Bujumbura batwawe mu makamyo 4 yari aherekejwe na pick-up 2. Uyu Ninahazwe ukurikirana politike y'u Burundi hafi akaba ari mu buhungiro yatangaje ko abasirikare biswa bigometse bashobora kugezwa mu biro bishinzwe iperereza kandi ko bashobora gufungwa. Yakomeje avuga ko bamwe mu basirikare b'u Burundi bagiye kurwanya M23 hishwemo benshi, ndetse ngo bamwe basigaye bahungira mu mashyamba yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza ubu bakaba bataraboneka, abandi bakaba baragiye bahura n'imitwe yitwaje intwaro ikabambura byose bafite. Naha dusoreje iyi nkongoro y'amakuru nari nkuzaniye, nge nitwa Claude Hategekimana, dusubire mu makuru y'ubutaha.